Hai. Ingat. Iya. Ingat aku mama. Bahan tadi ayaw tu mama kita. Ano pupadiw kita ayaw hawi didulog kita. Sa ida mama ini kakarayan. Sabun kami itu sabun yang mesti kakak. Wow, so kami yang
都你爸爸都巴拉夫爱好，厉害都撒旦好，玩诱惑撒利分好，所以来都好，你的来好，我的厉害，我的妈，哎，如果撒都撒出来都。Romatiu, ano hatua masuni gulapa. Kami
Haleluya. Pian sa kaga. Ada pakan. Pagkay kita ini ayam kawas. Pahmut tu nagan nila. Nagan pansara aku bi selawai ini tu alat minta. Ni tu sel kawas. Kalau tu bilang kita alat kita tu lagi. Ikaw rin naman, ano pa kayo ninyamin, nga nga lumiso ko pitahin lang, to sa piara how to tinamulya, para
hai miso haba ko ada dunia. Maka soalin kami haba iti haba pi Allah miso to almana damra maha ento imagini haba pi Allah miso iti ni kaca dunia. Wa mauna le haba namun miso ko mara maya faru so dunia. Kan tong miso ko itu kakaya faru so dunia. Pelangan miso ko itu kakaya faru so dunia haba. Misa pondal kami haba kaya miso. Mangalai kami haba tu sana sumira awam. Wa mauna le haba tapon miso ko sa awam dunia. Tamata torong kami haba ikaya miso. Hakala miso ko kami ay anila rapakan mama. Mama iwe uwa miso kami haba. Cai kami ko ayaw mula ini sana. Kiso mama kun ayaw mula ini tamianan. Haleluya hamdam. Mama akala mahbag haba mikai siya ko faru so ama ajiwa ma ini sana. Sanya to kiso mama ko pa oi badame. Sanya to kiso mama ko bitasya sanune. Anawai kiso haba marulai ko faru so nunya. Manulanong ko faru so nunya. Awai ko bahag nunya mama. Ila kiso haba tadi bahag haba ko faru so nunya. Di bahag ko faru so nunya mama. Maarahan kiso ko ada sa nunya mama. Malalong kami haba malalong haba ko tirong nunya mama. So iwa magkini so miso sisyo haba. To sa kalunya mata nunya. Sa pagkaaraw nunya mama mas mama anay as tumot miso as panalo miso. Mama aw sisyo ni tuhat ni ada rapakan. Pakala miso ko sa kabu nunya. Sa kapungan kailan ko maulipay nganganjis tum tolon. Amen. Ini perlu tolong kita tu tolong apang sutawan mamanya pe hai. Mamanya ni kita tu coba kita ada tu coba. Itu dia在好。既然我们还没到好，在我们还没到，下个礼拜是合堂，在我们还没到。不，要个是爱你大家学你大家出故事，我们是的爱的好奇，当天汉长老我们是个爱的好以及翁太喜指示。我们招待号以及黄雅琴敬拜赞美午夜丽女团7号，我们如刚才一号及陈嘉玲敬拜赞美不是投影片及卢佑先音控女的吴太喜献诗武松年号武松年巴拉迪瓦路基了，不是奥古女的植州长老吉林阿张，好的那个对待伊兰诺号。知道你还有主路学好，因为我们是圣餐，好，我还有你还主路学呀，来我欣赏世界路米达一点，来我把比杜路来我把路做路米达，你爱要你爱路kawas，mga ay kita ami，我说你啦，我把路做阿米来要都欣赏世界路米达，好的人对啦，那团契是奥古路米达，那双年好来，我比安排的双年都一做kami是奥古，你还是来我双年好。好的，那对到那妇女后1月30星期68点以9拜阿弥练歌我记得另外一条好师母那边到，我那另外几陈淑美好姐妹，你1楼到那边到别的团契好记得另外的那知道以及牧师那边到牧师好我那另外好以及改定第2楼副堂。Kalau meminta pusaka dulu, meminta hayaan. Ini rumah suruh PI. Ini 樟树2路316巷。我记得rumah一个好女主理爱好及吴秀雄执事。我今天该一个好也，我记得rumah一点。那meminta pusaka 5 ada hai meminta saya。我记得rumah一个好也，只有阿春牧师。我把另外一条好几的亲的弟兄，
好，那么到不记得你们的奉献好，一记得你们的奉献5만 방能基金能布罗杜鲁39元56639 kung misuko tayo lumita iyan nanang hantu kungangan ano ay kungangan naman ba san hawi soal hamida kung suci lumita tama sunila kuliah misuko tayo tinting lumita好的，那还在那个公路教会消息什么？Salakata ita ko tayo Changsu教会阿美族語禮拜。Salika kami tayo dinikiso ikamaro ang at bilang isyo kay putilang. Kaya hang kay ba ito pamayo ito tisyo sa hong hang. Cuma pengangan isyo kayo kami. Mari kasih dulu. Ngaho. Di payo kungangan aku. 이거欢迎你们给我多多指教，谢谢。di payo lupa pingsoi, cuma lupa ping. 江正义。是江正义。Haleluya. Bersama di jangunan hau, kuliah ku jilan bersama di jangunan. Syekh, nalai malai tu kisu ini saupo. Mapakal mo no kawas isu. Haleluya. Pulong meminta ya maaf. Syekh so anda papakanda. Haleluya. Haleluya hajat tu kita itu cinta kita ya hau. Sausi ini kita suatu kawas hau. Itilah icau tai cu neng hantu. Ala itilah ngaya sausi ngaya sual ngaya semua tataya dan meminta ini saya tu sahawi, ia sang sahau anu tidak ada hai kita hawi, tidak ku召开的同工会，的联席会，这个是一个很重要的少国号会议里面的。然后除了自己还有个团契的一个同工号干部，来我部落ada ni少部，主要你按。aku 5 tu asa ko kampung hawi. Dia kami pulih代表 namu para salat. Tasaka tulo ia sas hao 主日礼拜好各团契的会契 namu 一起来 namu 2020的收支议表 namu nanay hari ini tu pafri ini cimusan termasuk ila angus amin 整理好。Sekarang ini 施工团契后拜的单起来了，包括那么那么属于那个pafri ini cimusan termasuk ila angus amin tangan hao。Sekali mak Ulakat tu pungsi demi tamu cila di hai hawi tamu cila hawi 1月28带来起来台湾神学院去参与的一个牧者灵性小组成内。dan yang pertama minta kami turun ke lakat pungsi minta. Hau, sekarang hawi ani yang baca minta hawi ida usin sisan jatuh lipat anai dan di rumah-rumahku kami jatuh lipat. Asal kita hawi pun hai kita ambil pemian ambil hati itu saya kata di rumah hau. Hau, nanti di 肢体消息里面的，这海关的呀，saya kata minta ini ngan hau, ngan hantu就是避免带到，那么把它把itu kaca saya itu saya kata minta membantu ada ikut tilang, ada yang berpancen kawas hari kita ambil pertama ambil turun. Hau. Padan tu rumita pun sensio rumita. Ini Yakub这个是在19到21节哈。这书1章19到21节，写那么不好。Kaulahan aku sarikaka sasumlaan ita mamingku pitungil to sualo tao akakatang sol sumual
Agakatang sor makater halatengan ku nini aswan nahani anu makater ku tamsau i saika tuun nila ku ya halatengan no kawas au mutsalai atmak ulasaka palahan ku kacekan pinangan atau patihai atmak amamin kau bisa punelai ku faluco mamu wilayah tu palumaan no kawas i faluco namu aswan nahani nahani Pangcah ulipai pamualanku ini aswal. Haleluya. 好，这个时候阿弟还没有不信你的阿基玛不信你的好伊kalikin usui sana tu kimas不信你的那个好，阿弟还没有进入是。Assalamualaikum ay anya dapatkan memicumu dekat suatu sahabat atau sir anak saya itu sahabat itu saya atau sir sahabat saya atau faham Yakob saya kakak bisa kalimat itu tidak milayat dengan apa misalnya ini dapat asal mingrat Dia pikirin di Rongac acuri sauni mereka tulu pak ini papipalan di Yakob kita nasib kakak tahanayan upi tangil launan ku soal saat atau kakak tahanay makakar sa kakak yang mapulong itimi sa katsay at sa fang sa katsay at sir hawi Pak ini yung Oseng kita pungian nawiro mitilit isurit si Yakob pungian pangsala at sutas sa itiya ho yung sa katsitsay ho sa Pak ini Oseng kita niyan pernah kita saling nakap yung mitilit isurit si Yakob pungian ati kami apat fer itiniin itiya ho akyu kaya hawi ira kutusa atam tao ha Lihat sudah mak, usah aku miko Malaya pai, Malaya pai dunia di kami di Yakob seriakan. Saya kasih hawi pas lima itu biasa. Yu itini kiu mili hayai ini kiu kai ikaputai boleh hai asalika Kristian seriakan. Rumah satu hawi Uyanan to kiu kai di tayo kai ata finansa kan utaya atam kau. Ofial mina kiukai sang uraan atam sa pasolya kiesan pakalaya cara saling kakak na ura pakalaya mafa nak itia ho malalo ke itia atam daw perciang itu ra kiesan apakena tu pang sala asulan patna tu fokuin tada jojo mi putau sangra saling kakak sanega alumado pakalaya pa itu suar tampang di kali rasa kita berpuluh Madya kita do harta nomita amira po sahalakat asal kaka amit sambol amit kaput do dia hai mencuri kasar hawi merasa ini ada pasal saya berpuluh ira saya follow hai asal kaka nomita amit kaput amit sambol do dia hai mencuri payo asal kaka Ada tu cara terletak ya singko tu fa'al hai sahakatai am kaputai dole hai ni ke kiukai asal kakak Ikaw ira maulah dipahak filosok no biturai tu pasoringai tu siesan sehingga am ham saranan Ikaw ya halapin hawi ma'araw lumita asal kakak pa ini pa pipalal pa sipangas Yakob kita nan ya pasoringai tu ya siesan Christian hawi maka terus saarah pas harakat sahakatai pas oleh jasa kakak itu akan tahu itu rumah orang dasar kebun kakak terus sana
makakarian sana sa kakak, makasasika kalian sana sa kakak. Itu ama para kita ama kakarian, kami sa kakalian sensi sa kakak buksud sana sa kakak. Kami kahiyan sa tongsu sa kakak. Itu asipun dari sa katusa at sa Yakub sa ka-6 atusir tanasa sa ka-7 atusir hawi. Itini paaraw nila sa kakak, itini ami ara kita. Oh, mahamay sa kakak, itini sa paaraw nila makakarian sana sa kakak. Pasukin na sa Yesan, patut sa araw pasukin na sa Yesan sa hakak, ami zomol, ami kapot ay sa kakak. Hal sa itini sa ka-6 tanasa sa ka-7 mapuling na ami asyik silay. Araw hari pagkamutuan namubo pakuyut sa tamdaw sa ay hakya do si agapungay tamdaw bo sa mamanay ichichi yesin de heli tabonan mi pakker sa ay hakya ka Sandrago ami tarohay kawanan patay na isaw ikan saan sa kakak itu lima araw lumita ya cina fungai atam daw atau ya pakuyusay atam daw mati nacer pa ini bahasa sa kakak ina luma lo kiyo kayo dia ho akiyo kayo hawi kusya kumi atam daw sa kakak bisa mulai dari hai sa katusan, berarti ang araway aspan ini sa kapito atusir sa katusya at sa pang ni Yakub sa kakak sa katusay at ang bisa mulai ito ay atam daw hawi ikaputay hawi pakuyutsay sa kakak sa katusaan kita bungan saan mapanahag na sa ikapulong Malaksa ko kiyo kayo mitan sa ay kita po kita mapulong sa ito mapulong so nito pakasakay ka tulungan kini sheets pakasaliw ka tulungan kini sheets ikaw rira sa ito sila po may kita sa ka may halinian hindi amataya misa atsala hindi amataya misa lalo ka mita amataya dahil mamang sa paini nutaw kita sa ira masupul mi mama apay so nakasakay ikaw sa sakay sila po nga tantaw sa parang nas kaya piya pakuyutsay arata mainab kaya folosok ngarato sila po nga si paiso ay sarikaka pagkanin na itsua ami kalian karena ini suara sarikaka now kamu Lutsara pasokin na Yesan dan hana itini iniarok ng Yutaya di Yerusalem. Ukamo tinapungay ipasukay si Yesan. Ukamo tinapungay ipasakaya si Yesan. Ukamo tinapungay misamsam si Yesan. Saan kaya mikasi tuya suar kaya kuyulsa tanda to tinapungay sa kampulo. Halafin sa likagag. Simaha kaya kumangalayay maulahay Kasi akan utang sa hakya. Mana kita mapulong sa ikaturo ang kita lihaan. Mana kita asasa sa ikaka aturoan. Ikaw yung rasa kita mapulong. Painin siya kinanan. Letak kaya punta na rasa ikaka. Liman kamu pakyutsay tiraw sa nakaya ng alumalay maputsika ng sa aratak. Kakakwa Haratang dia cita pungai. Ratuk papahan dia pakusai ke cita pungai. Ratuk mana ada milias ke cita pungai. Atam tahu. Ketika cara agak kereang, agak ingat, agak suk. Ketika ukiukan dari macam ini sering mapulung. Sejak itu ada depan diri kita ambil style dari aku tahu sama pun. Lalu itu, anu saya kita itu dari aku tahu hari. Lihat Pak Indonesia kita dan nak saya nak tusa nak turut menaai mencuci so hari. Pakingin saan saya kakak, Yuan U
Sakarak ko ipaking. Napinay kita iyo ang mapaking. Rumah sa usa di kamulong. Ibigay niya alifun nangyarok hawi. Hindi ka有区公所，你们的系指区公所，你把电话丢盖。Pinagtanda mo kapot pilihay saan. Nga hatwa pilihay kamo saan. Pinaapilipay pilihay namo saan. Pinagtanda sa singon na mo haw. Pangangalan na mo amin chimin haw. Uyan na rubat hal talaga po amin kinsa saan sa inaga. Sa itini kainampu ina tu kai mapaking sa ina tu asuhan sa kita ko sa atsitsai hajjen na nila alini sa ina rokulo kuli hay hanana maarap to alhay at kai itini kilipi sa namin hay ayon kilipi amin hay sa ka dikin na ya ami sumot itini kai patuko hadu kuli hay nangra awa ay kumi dihayay halala akiw kay ho ang sakosyan ubok siya at saya ay utinto siya at saya pakiman irate kumi isurutay king aratik at buhay sao ko uway sa ligaka wihanan apilipayan apilihay ibi 全世界 adihayay akiw kay sa pagkahabiti sa ligaka away ko king adab hadu kiu kai singaka pu aku adab hadu ku fawa hadu kiu kai makine sai kama pro 今天在全世界其实每个礼拜都好几百间的教会被关门，无法去正常支付教会的支出啊。很幸福，kita sekarang di Taiwan, padahal kita sedang bersau Amerika. Mahalan sa ikaka, lupa putalay, itzara hay, mga itzara应该说，外面的势力其实还没有相信耶稣的基督徒，或者就要相信基督徒，对教会内部有很大的伤害，因为他们控诉说，就是你们这些外邦人来定死耶稣是按不说那个什么个。你们还要kahit sa amilaya punya pituro pisalika lupas ayuna jesan apus jam ya rumah satu saya pulong pa ini siya pagkitanan apa sipana saat saya lupa putalay ang kukusyo to ikini abi kabutay pasoy na jesan sa taata abun的好，今天要马上丢开上，最大的问题仍然出现在教会的内部，是你看看。Sebab karya ang sa sarikaka tidak lumak nangkiukan. Dikai guna sebabkan dikai guna nawi wahan ng Korea hai nawi mo at sa amhay saan sarikaka mapuno. Abuntay hawi, saya kumahan saya kata还什么芝麻绿豆般的小事saan？他为了他们把问题放大，saya kata orang yang ini Yakub pasti pernah kita di faham saya surat di Yakub. Misalkan saya dengan saya sekali atau faham. Saya pakai itu soalan, saya pakai visual. Pak ini ada merasa kata apa sifatnya? Nuti nahjian akhirnya haratan merasa kata saya tu dapat soal apa? Saya saka ditulis disuruh Pak Yakub beritahu, Pangcah surat Yakub hanya lagi sana. Namun nakunan kita pak namo.
Kapatelas ya ayo dapat rumah tahawi makarau usai ko pasokin niya siya atam tao hawi anu sari kata kan namo matawa sangra kamu tu ang kumian sari kata aka kematira kamu sa Yakob jaranan Kebe ini iswar sa sari kata pa ini Yakob Nawi roa irawa sa padala sa soalan itini isma idin inguyo saan siapa apa ini kita na sa 50 kana imeren ya sema namo an ale sa di sa katusa sa pang-aaral da sa Yakap imeren ya kasema namo saan kau ngayay aswal kau ya mapanaay alimatay tuswal misali say kamu sa kau tu ati hay pa ini pasipa ya ko tu pakay tu sema aswal na pa pas pala sa kau tu sasaka han sa pakinisi ako kita na sa kata ni siwa bersapau usir asyik minta kecil kapulahan aku sarikata o sa sungilaan kita makming ko tengir tu suar tao aka katang sur aswa aka katang sur makater sarikata itinici cia ko papa ini sana Yung kamu yang pakai mi papa mi kaliangai kita tahu hawi kekaca. Tumira siapa ni ayam yang tahu saan. Yo tumira kami ayam tahu hawi. Umang supaya ini lagu syau. Itu ni orang yang hawi. Adi hai go supaya sekali yang nama hai ko aku likaf namu tu tamta ada hai ko pilihan namu cari kamu tamta umas pa inami ayu tapang umas pa ini namu ayu tamta saan 这一章其实是要提醒做一个基督徒在教会内的基督徒是怎么做maan Watia cerita kisah opo kafur kumita. Ada saya kita mapulong. Ira pa dala achievement na tumireng ayaw mo sa kata. Sa sungila ang kuya pitangir usuwang saan. Yo bisa mapana ka misa sungila tu suara hawi yang wilayah pai at tang sul sa of tu suara saat haratangan ho at tang sul sa masalah suara hawi haratat hansa kuapin chen khao li saat akata tang sul amatat Coblin tu sergaka hawan mata lebih bersuara tanda sergaka cucuk sa amira ho pakaliat ada di hai sa aswa saya aswa saya pagi ini saya kebetulan 快的听，慢慢的说，慢慢的跟上。如果宾还说的比较清楚，说一个亲爱的弟兄，这是你们所知道的。Kapana kamu punya anak apa ini magpapana kamu mapulong saan? Nanay, kapana kamu apa kaya itu fang sa alingo, ila kemapana ay imer tua. Kalau so ya harapkan ya semak malu sesalikakan. Kapag apa ini Joshua, berarti mau ada
tumila pa ito so na mo magkariangay, magkariang kuya polosok nila pa ito so na mo saan. Kira sa 50 kita sa likagka, misalnya kita umituray at sinisan hawi ano iray ho hangatag manaay ang malaya visual namita no arata mata tem arata mencucuk itu kalau soal kantau umpat ini pasal masalah soalnya nalaman na please ang mga source ng mga tulong. Kung po susunod, buhay siya daw. Ika pa, yung masatap ko kamaray ko ang akay yung kaya hawin. Yung kaya ka, yung papatay na kung saan piti si papipari ka pagkakanan. Kaya sa agyaswan, yung chiwas. Pay yung chiwasangan. Sangaw. Pitangin ang magpapibalik sa dunia. Sa isunsik ini ako yung kainig so to tiniyakap hawin. Paaraw matangin magpo. Mungkin macam saya tu saling kakak saan. Kau hawin uti hay musui. Yung wilayah itu soal tulis soal. Asa sa kalau soal magpo. Lalat tu saling kakak. Saan sa 20. Itin papipala yung takwanan. Nakunan, saya kung tao tayo kiukay. Saan? Sa kong si kapalo sa mga kasal ka mapulong, oh, ni. Suso. So, inay sumahanhaw. Pero makta, isusaw. Isang gagano, miso. Udang sayay, pinangan, apa ini sa pupang sa asod hawi araw haliso hamsi sa mataya isu Matem kari angay isu sa isu Madya maosi ay isu sa isu Lima isu ang asyo pupang sa asod Lima ang isu Kali tayo kata ayaw ang kapag awamaaw. Talan kuraraw lima ko sa piso. Sa kahangi hay ko sa kata. Hindi mo pulong gabi bilang maharatong. Makanayin kahaw. Bilang ko sa kata hay sa kuswal. 情绪会伤人是爱，特别是我akan kata antum, kalau rumah meminta, pakaian meminta, pakaian meminta, bawa meminta, mama meminta, ingat kita. Sadap当手sama sadap suara,在考虑的面子，satu saat biasa kita apa ini dunia. Saya liawan mengharapkan yang datang. Nana pakai dosa ni, pakai saya dalam sangat. Nana asyikkan minta punya apa saya sudah. Nak hanya suara. Saya asyik punya ayat. Aswal. Atau pakai ini nguyus. Atau makan minta punya nak hanya aswal saan. Saat saya pakai di bawah aswal sedikit. Sebab tu minta mila malaya pan minta. Pasifan na lufanza asota. Tepak Arab, Allah menai. Asaligaga saat saya ukurjang pakarawai saat saya paru durubang da pakalayapai haru yana do ini taliok numita ini arong numita katayalan numita ini fiawan numita
kemudian ayai apa ini kenapa namu saat pak ini ni aku kena sering apa ini nukiukai kita na 特别把这儿只要够给大家上个部落，Sesungguhnya apabila Bukit Tengil bersuara di tahun saat itu. Kakak, mana kita 特别是男性的kami ufaknayan haji lebih diwai saya ufaknayan lebih tengil masa Bukit Tengil wilayah ufaknayan soal ufaknayan usul ufaknayan saat kakak 这个研究很有趣，谁来跟我说？那个听话的男性，他们通常有几个反应。最主要一个反应是选择性的听，这三个。orang yung ano tiyak kita hawi, bapak nak faknaya saan? Oh, tanya saya atangina. Hai, tapi dengan apa? Ano pagkali aku apa ini kita nak hawi, upisinar hawi. Yo hanya kasuni am sumut di tangila numi tahaw. Nu faknaya hawi. Karena saya tanya mana macam saya tahu. 他们把耳朵，男性会把耳朵自动的关闭，那个嘛不漏。所以这个你然后这样有吗？说什么时候你讲过这个句话？说还有这个几不来把你。 Sesungguhnya Bukit Tengil wilayah untuk suami aku sesuatu. Mungkin aku kepada nusa kakak. 有一天晚餐，我啦在这些人不是。中国今天晚上给你煮了养生食物沙案，这样对你的身体有很大的那个帮助。 会有很大的功效，你的排泄会很通畅，是安排一个可能。我们安姑，你是地瓜是安，我们应该讲你是地瓜是安，日本地瓜不是，堵落把一个人，我说不好意思，麻烦请你用洗的好。 不好，那不，所以跟你那边呢，然后其实听不太清楚当场，因为我在吃饭，所以我不是听得很清楚。好吃的食物只要讲一遍，叫做什么呢？栗子、地瓜，哦，saya kaku. Saya pasungila, kami tengil. Biar nanti saya soalin kakak. 这个拜年节kita nan, sesungguhnya kan Bukit Tengil bersuara tao macam-macam saan. Sesaat yo saya kahapin numis hawe tentang hawe itiran keadaan saan. 尤其是机会这个。 你在该kami tu日常用品，因为戴着口罩，加上那个口腔、舌头僵化了，请家里人好。通常店员会这样子，有的很不耐烦，什么啦？你说什么啦？什么？啊？啥安？我们那头老刘啥安？哎呀，这店员不是也是卡酷。 不喜欢，他们就是很快速，有些人就是想要很快速的就要得到那个答案。
让我们快快的听这个，不是别人讲10句话，我们只听5句，或者别人还没讲全部话的内容，我们就马上的去开始回馈很高兴。那么这个好诶，这个大概个概念他们是下个Saya sa sumiraan tangil tilayak to suara saan. Mahal kita sering kakak. Sa sumiraan kita tangil suara kawan kapang. Mati upah ini ni jamin aculo ila celak kami. Masa kya kayu ira.听主的声音什么好？tangil kumiha utapang saan. Mana amiteng matangil kumihan tapang. Taran yung jika pa ini dijamin aculo apa ini pasti kena kita kan. Dan halu na kami kunin sa likakam. 常常去操练听神的声音，而不是听人的八卦的声音。Sesungguhnya, ang pitang usual tapang, tak itini manhaj. Papaluma itu keharateng kita palocok kita salingatan. Dan paluma kita itini palocok keharateng hambungau kita salingatan biar sual hambungan. Tong sang salingatan tidak memiliki kiwas dengan Itini yung kaya hawi. Han saan. Yung makarat niya pilihayan, pilipayan hawi, ikor niya pilipayan, 最长 sakaraya ay tuki 时间hawi sa ay 超过个礼拜3 sa katulad pilipayan dumaan. Ang mutaklip tuki na 礼拜3 sa katulad pilipayan Apuan untuk tentang saan dumaan. Kemirayapan tinggal ya kimas. Sekali mak pilih kembali awak tu. Di saya hadir satu. Mahal masa 50 mafurau kan sampai kami asyik kami dalam suruh datang. Halap melahok kami, anda kukul mag araw sa kami misalnya begitu kami haratang masih kayak Java kaya suara Kapa. Soalnya haratang umat tahu maharatangan. Soalnya haratang oh ya haratang apa ini saya berbina apa ini mengusahakan capai su saat na mahalin. Raw-raw kaya palunso sa kakak. Sa pika bisa sungila, bisa palunso sa sungila kaya palunso, ang tengil, ang asyik. Tangsul awa sa kakak. Tangsul mahtaw. Yung may tengil lumita. Sa tagaswa sa paini sa siya ko kailan. Sa sungilaan, kupitengil, suar saan. Dan sa 50 bahal, pisang usus lumita. Ikuling kita pitengil, kulihan suar, tengil suar lapang. Ikuling Oseng kita sa kakak. 我们要常常留心听上主来的声音，快快的听上。我们的不好耶，不上，但是我们不说了声音，akan tang saan, suara saan. Mereka suara 50. Pikirin ni Yakob pagpipala kita ng suwa ni Yakob hawin sa kasya dan sa kalima at sepang
Adik hai pakai itu sual, hai itu semak, hai pasal panak, ini dia aku dengan sedekah. Yo fana kita bisa sungila, kami tengi sual, cima-cima hawi. Itini hawi itini haratan mita, kuna kami harat, misalnya liau kami haratan. Yo malah si to hawi. Ya, Pak ini kita apa saja saat untuk soal ini tanam, arti hari saya kata ini tanam pakai soal hari naik, namun saya kata tanam soal hari naik, tanam usah pulang yang kesiawan sebab usah pulang usia Asyikkan minta silai. O baca sanai aswar tamtau o apa ai ho tamtau o ada hayat. Saya kata usah hari ini dia tanam usah sebab usah silai. Anu sampai binakon aswar madia o mi tangai mi tungka tu tamjau kau tak. O si tanengai aswati media o ayah sa iyo atah. Rumah satu hawi ini taneng tu baru usapau asupang tu usapau tu silai. Sahau ka harap mitengin haru pasal profil tamjau o apa ningra atau sakamuto ningra ini. Maka tangsul saan setiap apa ini kita dan satu waktu. Ini yang harapkan meminta tam. Pakalayat kita tu soal tahu saan tangsul tahu mengungkap ayat itu mereka. Ikaw na ini orang minta. Adi hai malaya pa yung dapat kinain sa liga tahmay ko soal dia siya wasal tahmay ko soal o sana sana sa liga mapulo aluman pa niya ci wasangan pangsa to ko pa ini numiso to yan ne numiso kimas ikaw nira yo mafana iso amin sa ho tu ya su tu soal so hawi wata saat， 我真的很诚实的跟各位分享的干，我尝试过好几回，好几次的。亲爱的姐妹弟兄，如果我们很仔细的听的时候，我们一定会很明白。上帝到底要跟我们说什么？mahal ya速度说的不是，我不要你思考这个。Ini toh kayak haratan hai, saya pada tu kayak semangat mak saya kak. Maka saya ke明星是3小妹也没法的，打1分钟120几个字不说，你要是那个。我现在兄弟兄，今早上我们来听，我们来看两个书，他到底怎么没跟我讲？但我们仔细听的时候，就是明白上句话是。Mak melihat apa cerita? Apa? Langsung. Berarti umat saling tolong. 可能我有这样的经验，我常常有这样的经验，是两个umat经验。有把一心给他ini，把一心安好诶，有马上给他马Maafkan Malaysia berkacang pemerintah tu ya pijak dan mahal, atau mana liau dan mahal, soalnya itu对mahal， 起码把西班牙危险，说你嘛我护理师嘛好看护肤好，是啦是刘阿春，啥把刘阿春，哟在这里。当时saya tidak ada mengatakan dunia akan air berlaku.
好，等一下这个你看完了马上到下去2楼，那个国泰医院3楼好。马上到我们这边还有一个批价地方，在你右手边，你要向右转。2楼，如果没有，很多人就到2楼。如果到2楼，你就到1楼好。领完药之后，就拿这个试管去到那个检验部都要去抽完血，拿去交就在1楼你去抽完血之后，缴完血之后验完尿之后，你再把这个批价单拿到1楼去缴，缴完费你去领药。下个礼拜3再来看。一定呢，后面还要等后面向右转，在那边有叫批价是按，一定要到1楼领药，是按不说。然后说啥嘛？某人小姐是按，做么多？有比公比料比公好的，什么事啊？刚不是跟你讲了吗？我们还要给他上一个课，干这个仪式，以为。那个护理师讲得很快，他以为他自己讲得很清楚。你可能咋个声音还没跟你听的？你那我就是给他在这里干透的。我们电话嘛说了嘛，还有当头给带点的，我们好像傻子一样。很多这样经历者在我身上。慢慢的说不是我说话要慢吞吞。可是，巴拉讲给大家，他讲话并三思而后行。我们是按，hadin mo kami suara kami rakyat mo. Mas kiraya punya asal kata, dia visual kita kami, pada ini放在出来给大家说，我们的话是成为神能力的出口的话，是爱。原来我说的他好友不是漏掉神能力的漏洞，是爱，都不漏，而这一单呢。当时给他把杂话说好友，很可能我们会落掉什么样的事情。有一句成语这样说的，刚刚急事缓办是安。我们讲有急事缓办安。服了sakit hawi, saya kerah cikgu demak saya kata. 这句话的意思应该这么说会比较正确。无论在怎么紧张的事，无论在什么大的事、重大的事，就是帮助我们都不要慌张。当人慌张，一旦慌张的时候，就没有办法很镇静、很镇定。人一旦容易慌张，话都讲不清楚。人一旦容易慌张，事情很容易就出事，是案。无论大事小事，慢慢说。当慢慢说之后，还想在你跟人道，说不定连坏事都能够把它做得很圆满，是不是？你服这个的好位置怎么不弄？我反而给他生案，kalau tahan soal maksud ini, saya bertanya ke seman ini Oseng, saya kasih masami是这个不完全不算，我其实有很严重的口疾，什么的，我有时候讲句话，我是按个过。你不绕是按，这其实是很多年以来的毛病。你感觉上帝很恩待这个人，他让我知道怎么样去思考，不漏，让我知道怎么样去慢慢的把它讲出来，虽然还是很快速。
高玉然，老人啥恩。有一次，我的太太就这样提醒我，我深奥。我们为集市法办三那一百亿把些个纳出来给他归拢。老师就有教导的恩赐嘛，对不对？他的职业工作也就是老师，教导的。那几个说在这里，管咱我深奥50岁为数，马丁尼啥，50 saan untuk as Yusuf. Saay Yusuf 15岁或等saan，知道这句话吗？你是一个50岁的人，可是你不是一个15岁的。我当然知道我太太这样的提醒，她的意思是说，你现在已经50岁了，你做事说话不要像15岁的毛头小子。知道这个意思吗？我们现在70岁就有70岁的样子，你要干嘛？我们65岁就有65岁的样子，我们30岁不再像是13岁的样子，你要干嘛？这不是不一样，因为50岁就比较好，15岁，或者嘛，我harapkan kutaya hawi ketawaan tentang sedekah. Saya katakan, 但是国宾有一次在弟兄的家，就用这个题目来讲、来分享这家庭礼拜。50而知天命，好，是孔子上面，中华人，30而立，40不惑，50知天命，60而顺，70就随心所欲举天命。Pertama punya suami penai citanya Pangcah. Kita saling ngobrol， 我们是什么样的年纪，我们就要做什么样的事情，说什么样的话。思考，应该是到那个年纪，应该要有成熟度。就是把ini dia atau kita nasi ngobrol， ini kita lakukan hal itu。这个。Hal sa persoalan atau kita nasi kata pangkalan, dia pun engkau nasib lai. Tuan hingga pro ngapal Tuhan hingga di Oxford kita anak pakai ini sungai naik suasana. Pakai itu solina asal dapat saya kata kita. Tempat ini pasok ini masih besar. Nah, hamil ni kita sedang belum. 但是圣是用真道生了我们，就是把是爱的，当说慢慢的登陆，不是说反应的要太快，也不要太早下结论。特别是我们身旁的家人，你不用。还是原来怎么看？20几岁就像是人的怒气不能够成就神的意嘛，什么好？阿美参赛按这个阿西不能到20节起来。Ano makter go Pangcah di seai ka or ni ka go ni harakenan no kawas amut sengai bangsaan. Macam dia ini. Ina bisa tinako sa liga yung maharatun makuhay matawa ka sa ila kung sa mataasay mutayan kaya so kapalangan ma o mama 我为上你家里的一个部落，为上你
吉瓦斯他的堂叔伊都在路啊，还是叫我还要我伊拉这个呢，伊拉为啥？爸爸，我等一下3点半的时候要赶到竹东去搭那个公车哈，可不可以等下你2点半的时候就送我下去？啊，反正按照那个以前是相当其实按照电视箱当赛的竹东给我爱上那个。Parakat to hayat kami tak kaya panggo siya to posisi sa tangsa di suto nai pura ai nila. 所以提早kuni awawa kaya awawa dunia na isa. Pa ini dunia mama dira. Dira ipat hoy pasaraan ka ko pasong ka ko tangsa di suto ta. Minsan ipat hoy ira ti kapasu ta masaka to. Memindukai ini katayalan saan. 作为爸爸的嘛，妈妈那海达的嘛，为了孩子嘛，对不对？多少你要我你要不可以啊？呀，马上我给他都给这个他2点半当然都给到，我就送你去主动给他说了你妈妈，我拉给我你个，就发机会过来了，有坚持哈。一般的话呢，不可能么usaha piau dunia wisam. Kata saya tawa saat kalau dah有你今天不是还会这个老人家微商，你家里还会他们就骑摩托车去到主动嘛哈，那个他的必要他就回到别方。Karena sebenarnya kalau ni apiau dunia wisam kau pakarau dia pakai dunia wisam. Ina saat刚刚我又看到那个Kapa那个wisam，在一个小姐内，很厉害。哇，长头发很漂亮啊，各般的啦，saan ya dunia fakna Indonesia saan kaso macam mahal tu semua. Maka tengah dunia ini ayo amat mati dia ay saan. Tangan mana honi? Ina awak tu saan, tu habikai misakai ho saan. Soalnya itu saya kata, kalau mak tu tidak bisa. Minta dunia ini di pemahaman. Turun, kalau itu什么事情，你站在谁？你站小姐哦，头发很长哦，很漂亮哦。老傻你个脾气，哇，无耻，实力高高。哇，他的学生都不知道怎么回他噻。等他已经被打完了，然后脸上都是抓痕了。那女生就不怀疑了，你知道我送的是谁吗？去吧，那个小姐，我一定要去找她。去我家里，我没打，我发现了我没打。这个可以，你怎么不早说？我怎么知道？一上来就要打我。所以哥哥，人的怒气不能够成就上帝的意，所以哥哥，saya kematian aku berawai mereka。有时候我们看见事情是，真的不是原来的事情的真相，原来是面包。saya maafkan mereka. Pak ini cuma hoy. Misalnya kan sus kita makter hoy ketawa sama aku. 可能上面是这个情绪是上帝给我们的福禄这个情绪是上帝给我们的。情绪是可以控制的，是按照个不弄，有个德好的人，但是干嘛？我们是minta satu，如果给人，你按
应该是藏在那里，我们是可以控制的。如果如果爱干的那边，很可能5下礼拜就法院介绍，你吗？是的。Nanay, mapanak kita sa Kapa Church Yakob kita salihaka. 特别在21节嘛，说20, Pak Church Yakob para kita dan asyik penting kangai ayat dan kangai celai. Parahan go katakan pinangan atau takihay tembak means terus tahu ikurhan sa siang pinang kau cinta kau wilayah tu ni palumaan nu kawas di palcok namu aswal hingga saat sui tim arau na mereka pada tim pada suwa mantong nusa ini so kira ayat ni taramanai taneng macam apa misayat kita salipan misayat kita sawi ay na hawi iso kita ambil lipat itu para naan atau sekarang kita ini isuan dapat sedekah maka nak ambil pembin waktu saya pakai kepala ni aku karena dan itu pesuami sedekah dan itu pesuami saya melah ay kapahayas dan daw kaya ano tuay sa mga pulong tama to soal upang sa tuta ito lira na pinapinat ko pa ini kita natin sa soalan ano malahcin mo na ko soal na paghapon na wis na kagkasay kasaluway sa kagka ikaw na maksin kita bisa itsel ito ano mga kita hawi mga ay kita ako tayo kita tira apakala kaysa sa palaman ito pagkara sa lugar dahil cher tanong kita si ayaw ba din sa lipat misalnya ay kinanan sa tahawi sa likuran pa ini kinanan umaag pa pasurihan kita pag-usong tapang saan. Usong tapang nakaya asurahawi nanay malupits ulit tentang sangkaka malahas usik ulit umita tanagtap usik umita ciucer di pangis ayaw bersama may salifat atau bersama misawi ay dan temak dan sa likuray ano sa ay kaharatan ng tao si malaya away malaya paninda sa hawi kita bukan ikaw ra unian asol na pa nanay maharatan ng kita sa likakam natuloy nila di pangso kita mulangaw di pangso na sa likakam di sila ito sila ay wala ting mamanatong abis hansaan yun naman yun ang sulat nagkway-kwalati mamanatong ito mahapi na mata tarakal ako maayay ang matsay na jadi mati ngapuli na pangha lumateo ni sa pahamakalapit ya ikritan imisya ng sami来唱那个151首同心侍奉主。
你说我讲不好语是爱过，不是很完全的人，我们不是很完美的人，在各方面上我们爱在那个方面上面，而且还uraraw minta salingaka, at hay ko patalat minta, patalat tapang, patalat sutamka. Sa taong ito po sa hawami tayo, sa ito naayag kita ang tamka. At siraraway kita, ulityang sa kaka. Ikaw nila, bumili sa mong na sinukin sa kumakulong. Kapana kita amin, Bitulon tuli ang tapang lumitan sa isa. Kung wala ka dapat, talakayaw kita kaayaw ni kasi kumutulong. Ano adihan ng patapatala sa mga hawin. Kung wala ka dapat, kita na magisi ayaw, talakayaw, ningra, limaan. Basta sure niya panutsok nila sa ikaka. Mafanao kita pa sa siyur, itsiraya na hawin. Tingnan ko dapat ang maulah ito. Pasakat, lumita sa nagagap. Pasakat, tulong lumita. Pasakat, tulong siya lumita. Pasakat, falonsor lumita sa nagagap. Ulah dapat. Tingnan ko dapat papulit, taramanay, silakin na sa nagagap. Tingnan ko kansar lumita sa nagagap. Misi ayaw. Katalawan, ini akal hukum. Jika kutanan namita, kami saya untuk menilai sarifat, pisau misalnya air dengan tembak. Saya nanay, ada yang dapatkan, nak kita yang tapangau. Pastornya juga butuh suara musuh. Hanya suara musuh, takwanan. 要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。所以都在个长路外啊，怎么跟你一看有没有？本来讲啊，为什么？我愿意做，我愿意尝试做，让我因为领受，我就可以来去遵循你这个教导。我要快快的听别人的话，说的话。 也愿意不断的反复思考，再把话说出来，慢慢的说出来，并且如果这些话是对我不义的，我也愿意来慢慢的动怒，因为人的怒气、人的生气不能够成就上帝的力。哈利路亚！多伦多是一个不容易，所以嘛，你们波林的班哈利路亚，多伦多的。 上帝的话是何等生动有力！主，这是必须要快快的听，慢慢的说，慢慢的动。亲爱的天父上帝，你叫我不要将你的话视为平常，甚至去忽略，帮助我们。主，每一天我们都越加珍惜你的话，同时我们越加渴慕你自己。 天父上帝，怜悯慈爱的天父上帝，去帮助我们不要对人的声音敏感，而是主要帮助我们对你的话语，我们要非常的敏锐。主帮助我们不要在愤怒当中做一些非常令我们自己都感到后悔跟沮丧的事情。主帮助我们，就像雅各这位作者提醒我们的，要快快的听。 要慢慢的说，并且要慢慢的动怒。主，当我们快快的听，我们快快的说，而且快快的动的时候，我们会给魔鬼留地步。当我们给魔鬼留地步的时候，我们就会承担那个悲痛、甚至被恶者指控的后果。主帮助我们，让我们可以活出心中满有平安、有温柔。 有节制，有满足，他不轻易发怒，因生气而犯罪的信仰。主让我们学像你一样温柔，让我们学像你结出圣灵的果子一样。主
仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔，活出节制的心。主，谢谢你，我真的相信，我们越是愿意按着圣灵来行事，我们愿意就是让圣灵时常来充满我们。主，我们就为什么我们就可以看到，主啊，你应许我们的话说，当我们愿意快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒的时候，主，我不仅是成就你的义，甚至我可以再一次的来做一个美好的见证，来荣耀上帝的。有更多人愿意相信我们，听我们说，并且愿意跟我们一起来靠近耶稣，来到教会当中，继续要被你来呈现，得着这个美好的救恩。主，这是我们的祷告，我们如此交托，我们就如此相信。愿你按着你自己的心来成就。谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣的名。都是把好的理念给到。谢谢你今天的话语，再次教导我们，主啊，我们要快快的听，慢慢的说，慢慢的生气，主啊，帮助我们，让我们把这个你的话语应用在我们的生活当中，主帮助我们，让我们主圣灵来教导我们，在我们的生活当中可以用你的话语来与我们的周遭的，无论是我们在工作职场上，或是在我们的生活日常，主啊，我们要学习你的话语，主，我们谢谢你，主啊，弟兄姐妹的奉献，求主悦纳，无论是11奉献、感恩奉献，主啊，求你大大的使用在我们的所有的教会的施工上，让我们的教会每一样的施工都能够顺利的进行。谢谢主，祷告奉耶稣的名求，阿们。
Matthew, dipahmat kita di pangkal Tuhan. Nanay manarit ay ray tambal ko sa palaman ng Panginoon Kristo. At ulah lumating kakarayan. At ikarit nyangi kantong lupang sa ating mo. Iba tinig sa pilihan Yes. Away tulas. Amen.平安，这里哥哥，能够团契爸爸、兄年、爱弟兄妇女。平安，这里哥哥，兄年第二期流过啊，你来到kita tu radio siapa kita ini sih ada besar. Anu, 兄年哥哥现在全部都楼下，今天个好不好？好了。好，弟兄呢，妇女，好，然后到我们让kita平安，这里哥哥，我是爱要。